Ni mashini iria mundu aringiraga kuhuhiririo sanitizer na kumira mwena uria ungi iria iri na hoti wa kuhuhiriria andu 6,000 oro muthenya, noho igitanyo kuguna muingi wa kaunti ya Kirinyaga, Meru na Nairobi aria mariceraga kaunti-ini ya Embu. Akiaria hindi ya kwamukira mashini ino kuma kuri kambuni ya Mini Bakeries, Gavana wa Embu Martin Wambora ugite uyu ni uteithio munene uria ugukorwo ugiteithiriria hari kuhurana na homa ya coronavirus mwena uyu. Ino ni sanitizer booth niguo andu aria makinya Embu makavitukira vo makathambua ni chlorine ivo makaumatherete kabisa. Ino ni major step ya kurua coronavirus pandemic. Niongereire ati kaunti ya Embu ni kugura mashini ingi nyingi iria irihuthikaga miena itiganite kaunti-ini ino muno makiria thibitari-ini nene ya level 5. Na namwira ni tukuthia na mbere kunyitana na Super Roof Company ino Mini Bakery niguo twikire ipanda ciingi ta kuria General Hospital level 5 na kuria kwingi kuria kwina population nene. Ihinda-ini uriu muingi wa mwena uyu no ugunikite na irio muthemba wa mitu ya ngima, undu uria Wambora ugite family citanyihiire 3,000 ni ikugunika na irio ici. 6,000 packets of wheat flour of 2 kilograms each. Two packets will go to 3,000 people. And because we also want to show goodwill, we shall add our maize meal and mafuta ya kupika, cooking oil. We've managed to donate about 500, which His Excellency mentioned here, or to 625,000, which we are doing also to the other 19 counties. Kambuni ya migate ya Broadways aria nio maheanite utano uyu muigite mari na mibango ya gukinya utano uyu kuri kaunti ingi ta kaunti ya Murang'a na Kiambu. Adwini Hakameme TV Geto Waithira wa Kihara.